Rukire rwega ethari bwana Mandela iro twethagirwa tukiringa entulene chietu tukamenya na mando jetite na mbere ndena cai bacai egoro no kurigana empowerment program no twarageria twera ntukaya koigwa otie mwete erari magutuni by the yes erari magutuni achakariga actually ni athire bwega naraga more fire aruthiritwe thina mukona gukinya magutuni yes aya kwena mbica ndatumirwaga ntubekirwo rini ya kwena mbica ndatumirwa ntubekirwo rini bwana bakundite oke bamuro lakini mara mantu mara na mantu na nterecha mwembe mwembe yes ndewa kwena mutongoria omwe menya egoru twaberete ama bwega twabera okaya kwigwa gikundi giaku gitiringire twathimukerwa kethi okageria ukinyano ndewa kwena mutongoria omwe arugamire ugeni nione nkuretete ikundi biako na 70 na atari kathi ibya yararire nitora ni baraijora mutaratara wacho gweta bwana Mandela iro ndari wene na rari MCA na MCA ira ikundi 70 bwana na empowerment yetari MCA empowerment irari ya mujumbe wekuru alafu ndegirwe ukathikiria nkinya kimathi ntomero nari no by the way yes ikwari na nchokanio chia gisiasa mutongoria rugama akaugirwa kweno nkinya etamia ke akaire ndegu antu abarare obamwira tutam etamia ke akaire 2027 ukawagira omba tamia kathatu ende babarare okuringana bora barakari bamwira tutam yes bamwikaira biara biere hatari sana ende kintu kibatanie ati na ya ukenera ikundi byongwa birete twekire empowerment ino okegwa bikikundika boneno ntwakira welfare ya rombete okegwa igikiona kuringana na barabara na itana mujumbe wekuru kauntera darakanithi Madam Susan Ngwe Mwindu ende barabathire batebete kwe waruga na ikundi bya 70 ongewe na ikundi bya 60 bira byathire bitebe yatendegwa batigirwe kieni ni oguno ntukija barabara betete nyambure kuthira kabathire batabariria nyamburi kuthira kabathire ende mtu araukira na kiararete gwe aragoriretwe oke bwana ukie na botie kingi na untubweka ni ati nkinya tongora babarari baretekirie boga empowerment irare ya Susan ndagire mujumba mara kareke mbio kiuga empowerment irare ya Susan gato yeta komukaria nya weno athie munde na ametheru akathi komukana ntu irio empowerment ya baba yao ile kurodho na ametheru ntu ye munde Susan aketa na ametheru kweli ndikome augire anda ko komukana no athia kamukaria ndikome akathi komukaria kana tithi ningito bwana Mandela ntupocho wangunzi nikienda beja kugira mtu kiathona kiitha bwana Diego mama itinara chogoria bangi na legoji bararetia marori bwana ogona kirorie kuona mbicha bakwe bangi abarete to nambasi kenda baugira tongeria we ikitu sipo by the bote unto bobwega bwana Mandela tonto bwega kwa hiyo muchemanio twaku kairanto mechemanio ni ya tongoria barabangi kaira guns mechemanio ya tongoria barabangi kenda kuthokia muchemanio ondo ndona kwena nkia takirorie ke nkuona kirori kire awe gikamatete antu na tigo ngia kugurira antu nchobi kenda bayanyange mechemano ya antu bwana mbaya kitu sipoa hiyo ni kitu mbaya sana ende ikundi byali no ebira birete to officially byagunikire kundi biretwe bigitethwa ko ibo bwega tongere tafadhali bakedo bena political tolerance tibo bwega kiria tongerie kwetho bagechwa guns bwana Mandela nikenda beza kugira tongeria barabangi yo mutongeria ena right ya kwetho akiariria antu na kabera sera chiawe ogwe ontocho guns rungama mbere ya antu obere agenda chia gwijo chiego obere manifesto yokuno obere kiroko banga ko bagitrain mantu za kuleta guns obakulera nchobi bathokie empowerment teria buni onto bolea imbichendo kuba ronani mbere ya mogeni urara bwana Mandela
njori ona antu baba batena batisa sawa no menyende kionjori wewe ngatikare birete kionjori miawe thiretwa agitumwira Rais William Ruto kwa wene ngiage choke report era ngikuona bichendo nginya kiemutongoria wa mbegero Rais William Ruto no ntorwa atumanite empowerment ra wekiro na mbere sikitu mzuri bichendo kumuno bwana Mandera otubobo tibatarete ko gwabuge chokero kaina botikonekane kaire kaita kana to kuwata atongore kuma mechemanio ya ntura no ato to akirithanaga no to ato to gachokanagira meyo lakini mechemanio teno ya kuguna akali sikitu bwantu kuwa bakira gunzi na rikenda kuthukia mechemanio tere menene mechemanio kureta nkinya mbisha ya kende goro bore Jaraimanto amathugu sana wendo na weregiro bwetu onto tabore botethirwa bugichokerwa kaire entereiria lakini into yo kenera ni ati empowerment program yone athire kinya nyuma ya ngangi no chionde na mbanda kweria antu bagurire toke batiro ligo no ntubugagira bari bantu amwe okaraithira muchemano kona antu baba kugera barugera be bantu amwe no kamenya antu abo kaba bangitwe ende okaraithira kona ikirindi kionda gikugera bero babu kareni akenda sauti uma bwega ibwega bwa karanto amwe oi wantambo kuga wantambo leago kenda sauti yekana mzuri ego tutambo kuga tutambo leago ando ba kumathiro batiro ligo wego ba bantu amwe na eno timbi chembe ga by the no mbichendo kumona onto bo tibatareta ko wa bwe kujirwa kairirikanali kabisa